Modalidade Taekwondo Timor-Leste compete na ba etapa darua nian iha SEA Games Thailandia iha nebe atleta Ana da Costa compete hasuru atleta husi Vietnam nebe halakon Ana da Costa ho skor 2-0. Atleta Ana da Costa lakon iha ronde dahulu ho skor 2-0 nebe kategoria overpoint no continua ba ronde segundo atleta 9-2 termina ho pontos sia-sia hanesan maybe Ana da Costa lakon iha ganzo resultado refere significa katak atleta Vietnam menan atleta Timor-Leste Ana da Costa ho skor icus 2-0. Enquanto atleta Mane Messias Mota consegue menan UEO contra atleta Husi Cambodia hori ultrapassa ba mius final maybe lakon hikas ho atleta Husi Malaysia. Resultado refere hatur atleta Messias Mota ocupa hanesan terceiro lugar iha categoria Kiurigi ka fight hori simo medalha bronze David Gonçalves Ziemen.